ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзури шумо намоем. душанбе шаҳре аз шоҳкориҳои истиқлол, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон, мазҳари муҳаббату садоқат ба ватан, макони дӯстдоштаву амн ва шаҳре аз ормонҳои чандин ҳазорсолаи миллати тоҷик аст. ба шарофати сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому ташаббусҳои самаровари раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи ҷаҳон табдил ёфтааст. шарҳи Юсуф Ғанизода. раванди бо суръати созандагиҳо, марҳилаи нави рушд ва мукаммалсозии инфраструктури муҳим. нигини пурҷилои тоҷи миллат шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол. ин шаҳри афсонавӣ яке аз мӯъҷизаҳои сабзу гулафшони сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад. таи солҳои охир Душанбе бо муосиртарин имконот, симои диққатҷалбкунанда ва шароити пешрафта ба яке аз ҷолибтарин шаҳрҳои ҷаҳон табдил ёфта, таваҷҷӯҳу ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба он рӯз аз рӯз афзун гардида истодааст. бунёди гулгаштҳои нав бо тарҳу услуби муосир диққати сайёҳонро бештар ҷалб намуда, манзараҳои ҷолиби шаҳр ба маркази тамошои сокинону меҳмонони пойтахт табдил ёфтааст. Мы в Душанбе попали впервые. Очень были наслышаны об этом городе, как о столице Таджикистана. Но впервые мы здесь. И на самом деле очень удивлены просто великолепием, просто невероятной красотой города, архитектурой, подсветка, столько тюльпанов. Вообще правительство и руководство города большие молодцы, потому что действительно так украшают город, заботятся о людях, чтобы было приятно гулять, чистота просто невероятная. нақшаҳои ояндадор ва татбиқи босамари низоми муосири хизматрасонӣ Душанберо ба раванди бо суръати рушд ворид намудааст. дар ин замина сатҳи зиндагии сокинони пойтахт ва шароит барои меҳмонони дохилию хориҷӣ дар шаҳр ба маротиб боло рафта истодааст. ба таври шинохтанашаванда шаҳри Душанбе рушд намуда, симои он низ куллан бо тарҳи муосир ва инфраструктури пешрафта дигаргун гардидааст. бунёди боғу гулгаштҳои диққатҷалбкунанда, иншооти гуногун самти маишиву хизматрасонӣ, майдону толорҳои муосири варзишӣ ва биноҳои баландошунаи истиқоматӣ ба зебоии шаҳри Душанбе ҳусни дигаре зам кардааст. сайёҳони хориҷӣ бо мақсади аз наздик дидани имкониятҳои муҳайёшуда дар Душанбеи муосир ва огоҳии бештар аз фарҳангу тамаддуни тоҷикон ба пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол, ки оинаи рӯнамои миллати тоҷик мебошад, ташриф оварда аз беҳтарин шароити хизматрасонӣ баҳравар мегарданд. Первый раз в этой стране, в этом городе, я очень в восторге, мне очень понравился город. Я надеюсь, что лет через 5 он еще будет краше, и я вновь сюда приеду. Понравилось, люди очень гостеприимные, мне очень понравилось. таи солҳои охир шаҳри Душанбе ба унвон яке аз 10 шаҳрҳои амтарини ҷаҳон мавриди таваҷҷӯҳи бештари оламиён қарор гирифта, ба макони баргузории ҳамоишҳои бузурги минтақавию байналмилалӣ, мусобиқаҳои бо нуфузи варзишӣ ва чорабиниҳои сатҳи баланд табдил ёфтааст, ки бешак натиҷаи сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирандешиҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. дар пайи амалинамоии низоми муосири шаҳрсозӣ ва мукаммалсозии инфраструктури зарурӣ, шаҳри Душанбе ба шаҳри дорои имконоти васеи сайёҳӣ, истироҳату фароғат ва илмомӯзӣ мубаддал гардидааст. баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол, шаҳодати эътирофи ҷаҳонии Душанбе ҳамчун мизбони ҳамоишҳои бонуфуз ва шаҳри амну пешрафта мебошад. бовар аст, ки бо таррезии нақшаҳои нав ва татбиқи барномаҳои рушд, шаҳри Душанбе дар оянда низ дар сатҳи ҷаҳон шоиста муаррифӣ гардида, унвону мақоми арзандатареро касб мекунад. кулу дарёҳои Тоҷикистон аз беҳтарин имконият барои рушди моҳипарварӣ маҳсуб меёбад, ки ҳоло дар онҳо мувофиқи маълумот 60 намуди моҳӣ мавҷуд аст. бо мақсади истифодаи имкониятҳои табиӣ ва таъмини афзоиши истеҳсоли моҳӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин самт имтиёзҳо муқаррар шуда буд. татбиқи имтиёзҳо чӣ натиҷа дод ва дар кадом сурат метавонад имкониятҳои табииро барои рушди моҳипарварӣ дар шароити табиати Тоҷикистони азиз истифода намуд? дар ин хусус Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад.
агар ҳароратиоб аз 24 дараҷа боло бошад дар як мавсим, яъне аз моҳи апрел то моҳи октябр, моҳичаи 20-30 грамм вазн дошта метавонад аз 1,5 то 2 кило зиёд вазн гирад. бо назардошти ин ва дигар афзалиятҳо дар парвариши ҳайвонот аз ҷиҳати даромаднокии моҳипарварӣ дар ҷойи аввал меистад. истифодаи шароити табиии Тоҷикистон, баҳру кӯл ва дарёҳо тавсия дода мешавад. خیلی محصولات تیزرس است، سرdaromad است و آن امکانیت‌هایی که امروز در حدود جمهوری تاجیکستان دیده می شود برای رشد دادن این ساحه خیلی مفید هم به حساب می رود. اگر منطقه های آبهای جاری شونده را گیریم امکانیت می دهد که در تمام منبع آب جاری شونده از حدود جمهوری یک خواجگی یا دو خواجگی ماهیپروری تشکیل کرده شود. در تاجیکستان بیشتر شیرماهی، سزن، گلماهی، اموری سفید و دیگر نوعها پرورش کرده می شود. دستگیری حکومت کشور و در این زمینه زیادشوی تعداد خواجگی‌های ماهیپروری با افزایش استحصال مساعدت می‌کند. تعداد خواجگی‌های ماهیپروری در سال 2018 277 بود. این شماره حالا به 382 رسیده است که نسبت به سال 2018 105 خواجگی زیاد می‌باشد. رشد ماهیپروری و تامین طلبات بازار استعمالی با این نمودی محصولات پرهیزی با تشکل عقل و ذهن و بلند شدن مسئولیت بدن باعث می شود. در دایره دستگیری فعالیت نمایندگان بخش خصوصی تطبیق امتیازها با پیشرفت ماهیپروری در تاجیکستان باعث شده است. تعداد خواجگی‌های ماهیپروری عین زمان با 382 عدد رسانیده شده است که نسبت سال 2018 105 عدد زیاد می باشد. با نزدیکی در نظر است که با ساحه ماهیپروری باز امتیاز با مهلت 2 سال داده شود. در کل دریاهای تاجیکستان بیش از 60 نمودی ماهی موجود است. با نظرداشت امکانیت‌های طبیعی و افضلیت‌ها ماهیپروری شکاری را می‌توان برای رشد اگروتوریسم استفاده نمود. اگر مساحت عمومی حوزه‌های ماهیپروری در سال 2018 2384 گکتار را تشکیل می‌نمود، این مساحت در سال 2025 به 2973 و از 9 گکتار برابر شده است. مساحت حوزه‌های ماهیپروری در 6 سال آخر 589 از 9 گکتار وسیع شده است. در دیگر دولت‌ها برای رشد ماهیپروری از واسطه‌های صنعی استفاده می‌کنند. ماهیپروران صاحب تجربه تنها استفاده امکانیت‌های طبیعی تاجیکستان را برای گرفتن ثمره بلند اقتصادی از این سمت چاره‌داری ضرور می‌دانند. طول 10 سال است که در همین کارخانه ماهیپروری فعالیت دارم. شرایط خوب است، همه امکانیت‌ها را کوشش می‌کنیم که به کار بریم. ماهی‌هایی که در تاجیکستان استحصال می‌شود در بازار جهانی از جهت صفت سرخریدار به حساب می‌رود. مثلا سال 2002 ضمن آزمون محصولات از جهت اکولوژی تازه دنیا در ژنو برای صفت ماهی تاجیکستان صاحب جایزه طلایی شده بود. آب‌های مصفای تاجیکستان برای استحصال ماهی با صفت دارای طعم لذیذ سبب می‌شود. سال 2018 در جمهوری تاجیکستان همگی 2082 تن ماهی استحصال شده بود. در سال 2024 باشد در کشور 5461 تن ماهی تولید شده است که نسبت به سال 2018 3379 تن یا 262 از 12% زیاد می باشد. طبق تحلیل‌ها کل بحر و دریاها امکان می‌دهند که در تاجیکستان در یک سال تا 200,000 تن ماهی استحصال کرده شود. در صورتی که امکانیت‌های طبیعی به مورد استفاده گردد. گوشت ماهی که در ما استحصال می‌شود از جهت طعم میکروالمنت‌هایی که در ترکیب گوشت ماهی هست، آن ماده‌های غذایی که در گوشت ماهی دیده می‌شود در حقیقت از حساب سرغذا بودن منبع‌های آبی تاجیکستان دولت می‌دهد و اگر این را ثمره‌ناک استفاده بریم ما محصولات هم از جهت اکولوژی هم از جهت بیولوژی تازه را ما می‌توانیم به مردم اهالی پیشکش نماییم. در دایره تطبیق برنامه مجموعه‌ای رشد چاره‌داری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبور عسل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027 رشد دوچند و افزایش استحصال ماهی به نقشه گرفته شده است. زحمت اساسی از رعایت طلبات پرورش عبارت است. جمهوری تاجیکستان دارای امکانیت‌های وسیع برای رشد ماهی پروری میباشد، از جمله در ایرامید شهر وحدت.
تنها دوام 6 سال اخیر در دایره تطبیق امتیازهای از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده در کشور مساحت عمومی حوضهای ماهی پروری 589.9 هکتار وسیع گردیده. در این دوره افزایش استحصال ماهی در سطح 262.2% تامین کرده شده است. نوروز عزیزلو، مهروز جمعه، اخبار. یکی از امیل‌های بلند برداشتن حاصلنوکی زراعت کشاورزی این پیشگیری سریع‌وقتی از خروج حشرات ضرررسان بخصوص ملخ در چراگاه‌ها، باغ و تاک‌زار و زمین‌های کره میباشد. با مقصد پیشگیری و پنه‌شوی حشرات ضرررسان در ناحیه فرخار کارهای بی‌ضررگردانی ادامه دارد. معلومات بیشتر در گزارش انورشاه سیدعلیزاده و سعیدحامد شریف. یکی از امیل‌های بلندبرداشتن حاصلنوکی زراعت کشاورزی در برابر انتخاب تخم‌های خوش‌صفت، رعایت تدبیرهای اگرتکنیکی همزمان پیشگیری سریع‌وقتی از هر گونه کسلی و حشرات ضرررسان محسوب می‌یابد. همساله در موسم بهار پنه‌شوی ملخ در تلوتپه و چراگاه‌های ناحیه فرخار مشاهده کرده می‌شود که ضرورت هر چه زودتر مبارزه بر ضد این حشرات ضرررسان به میان می‌آید. به اطلاع مسئولان امسال پیدایش ملخ از 17 مارس در موضع‌های بهارستان و کوکل ناحیه مشاهده کرده شده است که نسبت سال گذشته یک ماه دیر به مشاهده رسیده است. میدان عمومی پنگشته ملخ در ناحیه فرخار طبق نقشه 7180 هکتار بوده تا امروز در میدان 3000 هکتار ملخ پهن شده است. در این زمینه در موضوع کوکل علاقه بر ضد این حشرات متخصصان مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ شعبه کشاورزی ناحیه و خواجگیداران با استفاده از تکنیک و دستگاه‌های دستی دارو پوشک کارکرد کیمیایی گذرانیده ایستادند. با واسطه تکنیک‌های سوحوی 2 عدد تراکتور، 1 عدد ماشین مخصوص گردانده شده، 70 عدد دستگاه‌های موتوری دستی همه روزه مبارزه ضد ملخ را ما به راه مانده ایستادیم تا که در زمین‌های کشاورزی ناحیه ضرر نرسانند. هجوم ملخ در چراگاه‌ها، باغ و تاک‌زار و زمین‌های کرمی ناحیه به خواجگیداران ضرر کلان اقتصادی رسانیده، پهن‌شوی آن مرحله‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. از روی تحلیل متخصصان گله ملخ در یک شبانه روز زیاده از 30 کیلومتر راه را طی کرده تمام رستنی در سر راهش بوده را نیست و نابود می‌کند. در دوره افزایش در 1 متر مربع شماره ملخ تا به 1000 می‌رسد که 1 میلیون هکتار را پخش می‌نماید. دستجمعانه و سریع وقت به راه ماندن کارهای بی‌ضررگردانی با استفاده از داروپوشک‌های مخصوص وسیله خوبی رهایی از این حشرات ضرررسان میباشد. انورشاه سیدعلیزاده، سعیدحامد شریف، ناحیه فرخار، اخبار. باغداری همچون شغلی مهم و درآمدناکی ساحه کشاورزی به شمار رفته در روند تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت همزمان جهت رشد ساحه اقتصادیات و فراهم آوردن جایهای کاری خصوصا در دهات اهمیت کلان دارد. در رابطه با این در شهر استراوشن باستانی برابر دیگر ساحه‌ها به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی توجه خاصه ظاهر می‌گردد. فردوس عمرف گزارش می‌دهد در این موضوع. سالهای آخر توجه باغداران و سهامداران خواجگی‌های دهقانی به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی بیشتر گردیده، مسئولین ابراز می‌دارند که چنین روند در جمهوری تاجیکستان فعلا در مرحله رشد قرار دارد. باغ‌های مذکور بازیچی بیشتری نهال‌ها و حاصلنوکی بلند و زود میوه بستند شناخته شدند. چه طوری که مشاهده می‌گردد اگر باغ‌های عنعنوی بعد 8-10 سال شنانیدن حاصل دهد، باغ‌های اینتنسیوی باشد بعد 3 سال نتیجه‌های خوبی اقتصادی به بار می‌آورد. با چنین نیت امروز در 1 هکتار زمین خواجگی دهقانی جوره سرکار شهر استراوشن با بنیاد باغ اینتنسیوی نوگ آغاز نمودند. قید گردید که قبل از آغاز بنیاد باغ اینتنسیوی با جلب متخصصان سمت باغداری جهت به دست آوردن نتیجه های بهترین ترکیب خاک و وضع درختان سنجیده مطابقت نهالان اینتنسیوی با زمین معین کرده شده است. مسئولین طبق قاعده پیشرفته اگروتکنیکی و باغپروری عمل نموده در نزدیک 1 هکتار میدان نهالان نوگ شنانیدند. طبق اطلاع زمین خواجگی دهقانی جوره سرکار 108 هکتار را تشکیل داده از 70 نفر سهامدار عبارت می باشد. قبلا سهامداران خواجگی مذکور طبق طلبات بازار و تأمین بخطری امنیت آذوقه‌واری در 20 هکتار زمین خواجگی باغ بنیاد کردند که الحال نشو نمای خوب داشته همه ساله حاصل دلخواه به دست آورده می شود. محترم امالی رحمان چخیل میگویند که کادرهای جوان کار رو به پیش برند. ما امروز تسلیم گرفتیم همون جوانو ترجمه شه یک جایه پاسال 2 هکتار زمین لالمی های بیکار خوابیده که در حدود ما مطابقت بود هموار تکیز کرده ایستاده با چاه عمودی
ҳамонҷо кавтизор кунем кирем. ма имсол бо давом дода истодаиму кӯшиш ғайрат карда истодем ки боз ҳам мӯлтар ва бештар дарахшонему маҳалли худи зисти худумро зеботар гардонем. боиси тазаккур аст ки чанд сол қабл бо иқдоми саҳмдорони хоҷагии ҷӯрасаркор бо истифодаи обёрӣ намудани 1 гектар замини лалмии хоҷагӣ боғи нави себу шафтолу ва хуч бунёд карда шуд. алҳол нашъунамои дарахтони мевадиҳанда хуб буда хоҷагидорон тамоми ҷаҳду талоши хешро ҷиҳати хуб инкишоф ёфтани дарахтон равона месозанд. саҳмдорон азм доранд ки талаботи сокинон ва бозори ҷумҳуриро бо меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тозаю хушсифат қонеъ гардонда дар рушди иқтисодиёти мамлакат ва беҳтар гардонидани зиндагии сокинон саҳми арзишманд гузоранд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. вусъати корҳои ободонию созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Рӯшон ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса равона гардида сол аз сол масоҳати боғот зиёд карда мешавад. гузориш дар ин хусус. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастури пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри вусъат додани кабудизоркунӣ ва тақвияти ниҳолшинонӣ корҳои ободониву сарсабзгардонӣ дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вусъати тозаро касб намуда дар ноҳияи Рӯшон боз маъракаи ниҳолшинонӣ доир гардид. дар маъракаи ниҳолшинонӣ зиёда аз 3000 дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ шинонда шуданд. ҳамчунин дар маъракаи кабудизоркунӣ кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияи Рӯшон дастаҷамона ширкат намуда дар сарсабзгардонии диёр саҳми муносиб гузоштанд. амасола бо фаро расидани фасли зебои сол баҳори нозанин дар ҳар як ноҳия боғҳо бунёд мегарданд. ин ташаббус дар соли 2025 низ роҳандозӣ гардида дар ин боғи навбунёд зиёда 3000 дарахтҳои мевадиҳанда аз намуди себ, зардолу, олучабандак шинонда шуданд. бояд қай намуд ки ҳама ин tashabbusҳо бари сарсабз намудани кишвари азизамон Тоҷикистон ва бахусусан диёри хеш яъне вилоят мухтори кӯҳистони Бадахшон мебошад. бунёди боғ дар баробари ривоҷи дигар соҳаҳои кишоварзӣ яке аз рукнҳои таркибии фарҳанги зиндагии мардуми кӯҳан бунёд амо мебошад ки имрӯзҳо ин суннати қадимаи ниёгонамон идомаи нек бахшида истодааст. солҳои охир миллати тоҷик дар доираи вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва махсусан ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ба бунёди боғзорҳо аҳамияти хоса дода истодааст. дар натиҷаи андешидани чунин тадбирҳо имрӯз дар миқёси шаҳру ноҳияҳои вилоятамон пеш аз ҳама дар заминҳои бекор хобида садҳо гектар боғҳо таҷдиду барқарор гардиданд ки ин раванд бешубҳа ба вусъат ёфтани истифодаи самараноки замин ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард. дар ин замина дар доираи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ҳудуди вилоят аллакай беш аз 135000 бех дарахтони мевадиҳанда, ороишӣ ва ҳамешасабз шинонда шуданд. ноҳияи Рӯшон минтақаи аграрӣ мебошад. барои парвариши ниҳолу соҳаи кишоварзӣ иқлимаш хеле тобовар мебошад. бинобар ҳамин бори дуввум аст ки ниҳолшинонӣ дар ин минтақа бо ҷалби теъдоди васеъи кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рӯй кор оварда шуда давоми сол беш аз 4500 бех ниҳол шинонда шуданд. дар ноҳияи Рашт ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардид. дар доираи ин иқдом 17 ташкилоту муассиса ва дигар корхонаҳои амалкунанда ба корҷоён 110 ҷойҳои корӣ ва вазифаҳои озодро пешниҳод намуданд. гузориши Идигули Маҳмуд. ташкили ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод яке аз роҳҳои ҷалби шаҳрвандон бо ҷойи корӣ инчунин омӯзиши касбҳои талаботи бозори меҳнат ба шумор меравад. бо ин мақсад шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи Рашт дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳои соҳавӣ нақшаҳои мукаммалро амалӣ намуда истодаанд то шумораи шаҳрвандони бешуғл ва касбомӯзӣ ва ҷойи кории доимӣ таъмин карда шаванд. имрӯз дар маркази шаҳраки Ғарм ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод ҷиҳати бо шуғли пурмасъул таъмин намудани аҳолӣ баргузор гардид. дар ярмарка бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт зиёда аз 17 ташкилоту муассисаҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва корхонаҳо ширкат варзида ба корҷоён 110 ҷойи кори холӣ ва вазифаҳои озод пешниҳод карда шуд.
дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид шудааст ки дар 5 соли оянда 1 миллион нафар шаҳрвандони кишвар бояд соҳибкасб гардонида шаванд. илова ба ин зарур аст ки сифати таҳсилот ва касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар карда ихтисосу ҳунарҳое ки барои бозори меҳнат заруранд таъсис дода ҷиҳати ба шуғл таъмин намудани сокинони мамлакат бахусус ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои қатъӣ андешида шаванд. бо мақсади амалӣ шудани ин нишондодҳои паём кормандони агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи Рашт бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар соли ҷорӣ маротибаи дуюм аст ки ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озодро гузарониданд ки дар он ташкилоту идораҳои амалкунандаи ноҳиявӣ 125 ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озодро пешниҳод карда аз ин ҳисоб даҳҳо нафар шаҳрвандон соҳиби ҷойи корӣ доимӣ шуданд. ҳамзамон дар ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод намояндагони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва корҷӯён 1450 ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озодро бо маоши баланд пешниҳод карданд то шаҳрвандони маҳаллӣ соҳиби ҷойи корӣ шаванд. аз рӯи ҳисобот дар ноҳияи Рашт то ҳамин давра аз ҳисоби курсҳои барномавӣ худмаблағгузор ва шаҳодатномакунии малакаи касбиро садҳо нафар хатм карда соҳиби касбҳои талаботи бозори меҳнат шуданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандаҳои азиз, бо дигар хабару гузоришҳо шуморо дар нашрҳои миъдаи ахбор ошно месозем. саломат бошед. қаҳваи интихобшудаи арабика таъми бой ва дурахшони қаҳваи ҷаки 3 дар 1 ҳангоми зарурат